ukuhlanyelwa kwaleyo liyawela emhlabathini losemanyeveni kusho labo labathi sebalivile livila uNkulunkulu kodwa inhlupheko nebunjinga nentinjabulo balomhlaba kumabiyetele bathele inthelo letingavuthwa. Hlanyelwa kwaleyo liyawela emhlabathini lovundile kufanekisa labo labalifako livila uNkulunkulu baligcine noThixo balokukhulu babeketele baze bathele inthelo elihle. Siqalile uhambo lwami olungisayo luvela ezulwini sengihlukene nezwe lona ngobekezela Jesu ngobekezela Jesu baligcine ngekuthoba lokukhulu babeketele. Kulolu hambo kufuna leli esangenela thina na ngabe lelanga uthi namini Nkosi ngiyavuma kusukela namuhla ngena uhlale ehliziyweni yami lenhliziyo lena ifuna bese bazalwane itimisela ngubeketele sathi kubeketela kupita kuqinisa asesifundzele Romans chapter 5 verses 3. Chapter 5:3 na 4 na 5. Ngentuli kwalowo siyabonga nasisethe inhluphekweni. Uthi lombhali siyabonga thina mfundisi siyabonga. Uma sikuphi? Sethe inhluphekweni. Uyambona umuntu lengave Jesu athi kunenhlanyelo lengijikijelayo. Wenda njani lenhliziyo yakho? Ime njani lenhliziyo yakho? Uthi ubasesithe inhluphekweni kunemhlabela athi Nkosi ngokubonga nasusizini ngokubonga. Wamcamba njalo lomhlabeleli lona na. Kwangathi wafunza lamafa Jesu. Wathi kudzingeka kubeketele. Yini nawubeketela kuveta ini asukufunza inhlupheko diveta ini Sibonga nasethe inhluphekweni tethu ngoba siyazi ukuthi inhlupheko diveta kubeketela. diveta kubeketela. Lo mzalwane lona Jesu ekhuluma ngaye lapha esiyawela lenhlanyelo lamavami inhlanyelo phela lamavami awele lomhlabathi inhliziyo enhliziyweni levunzile lenhliziyo leni yabeketela lenhliziyo lena njani Iyabeketela. Uyaqonza ke lo mzalwane lona ukuthi uma ngivelelwa inhlupheko uma ngivelelwa indina uma ngivelelwa tilingo tifuna ngibeketele. Amen. Nekuthi uyabeketela tinto tikhambela kahle.
Ubeketela ini. Ngoba ngema-hardships only. Latawudzinga ukuthi ubeketela. Yeah. Hayi soyashiya. Sengiyashiya. Bathi bayakuncenga bakini beketela kulona. Futhi mele ngizelele inhlobo zami. Ngivele bayafela ngangithandi. Mana bakubudla bakini ukuthi kaje wamgana kanjani ngithandi. Osho ingoma yesonto wamgana kanjani ngibeke emabala. Amen. Amen. Uyabona sisathane uyengani? It's true. Uma safika inhlupho sathane untanga imandla tokuyenga. Yeah. Wamna uthi get out Satan. Amen. Get out Satan. Ngifuna kuyenga kuwe. Ngoba inzabe imile lo mfo wakusoma ukucibeka kuthanzi. Hayi bengafuna abuse. Hayibo. Suka lapho. Suka kuphi? Ndawo bheke. Ndawo kanjani? Kunebafati abayi-challenge inhliziyo impilo yami emhlabeni. Impela ngiyicabanga ngabo labafati bazalo bafana beSwati. Umuntu abesesithenjini kude inkinga. Kude ini? Phela sikhule sibabo. Kude inkinga. Kude ini? Inkinga. Kude inkinga. Base bahamba kanye. Emkhambathini bafuna kuphi bani? Dababona sebabanyeka. Awuthini na? Thina nawe sanda njani? Kodwa sesiyezulwini. Aphute nje kubuye. Awukosela. Nisolo ngisho sindlotsa isumfana ngakho. Ayise uyabona lo mkazana 32 wematini. Khohlwa ukuthi baba ngumntana. Amen. Khohlwa. Ngani kwala lo wakho maseyona 32. Kangana lo mkhansini. Kodwa kubazalana ngisenzameli ukuthi ihlupheko diveta beketela funza verse 4. Lithemba alijabulisi. Verse 4. Kubeketela kuveta kuqinisela. Kube ngithi kubeketela kufuna kuqinisele. Kubeketela neqinisela yinto yini? Ngiyaqinisela. Uphila njani? Ngiyaqinisela. Usho ukuthi lo muntu uyabeketela. Usho sonke njani? Uyabeketela. Uyabeketela. Uyabeketela leqinisela mfundisi. Lakhishwa ngilomnyeni ngaye basibeka kamhloloma ke. Basonza umfana. Lo mfana athi anti la kuyi. Wabathi umfana yakhala. How old? Kubufongwana wathi lo make qinisela anti sesiyacela. Babe bamzengeza. Tacela lapha latiwa lapha emva banisisa khona. Babe benda njani? Bathi wagcinwa ngaye ujuju umuntu la kangwane lo manje. Wathi qinisela. Sasiya. Ubeke. Kubeketela udzinga kuqinisela.
ngithi ubeketele usekhathele ngesimakathi. Ubeketele. Ngimki example the other day ngalomakelo. Lekathi ngineke isonto endlini kanye naso. Phansi kweliphahla. Wahlala ekhaya. Kwakudzingeka nje simane simtshele uSiyamasi mvane bantu. Qiniseka. Umkhonto lo Nkulunkulu. Yabazala kude khona uNkulunkulu abantu abangafuni ukuqiniseka. Ayinjuzi lendlela lekhaya esukile. Imincwana lendlela lekhaya esukile. Imangelengele lendlela esukile. Injani? Inathi igotsi yenyukela inematshi yahlabile manyeva. Lendlela leyezulu. Kodwa kumele ihanjwe wena ngimnawo. Ingani na ngoba sifuna kuyezulu. Uma laphansi komhlaba ufuleka kubeketela. Ufuna nje kubeketela. Ngithi kubeketela ufuna uqiniseke. Kubuhlungu ukushaya enhlitweni sesisho nje ukuthi lamasonto. Kubuhlungu wena njani? Kodwa utawubeketela. Emakholwa namuhla umfundisi ashaya ebeketela. Ayibeketela ikholwa namuhla. Ayibeketela ikholwa. Ulibukile nje ongalikhulumisa impela seyinzaba lenkulu. Ngcono hambe uhlale ekhaya. Noma liphume liye inkonzo. Lenihle. Amen. Kubeketela. Hluleka nje kubeketela. Kubeketela uveta kuqinisela. Imalendvo kojani le situation la uhleli khona lendzawo lesimo simatima kojani ndawuqinisela. Ndawo kanjani? Ngiyawuqinisela. Uthi lo mhlabelelo lohambo loluqalile lolivele ezulwini uthi Nkosi ngidawubeketela. Yini imfihlo yakho emhlabeleli ngoba ngivile Jesu akhuluma ngalendzaba yenhlanyelo uthi ba lona letithelo takhe tatsela taze tavuthwa ngoba la ngenhla tikavuthwa atikavuthiswa uhluleke nje kubeketela. Uhluleke Ubeketela. Ngoba phela leti inhlupheko tikhona nakulona lenhlitiyo ifananisa nemhlaba silovuthile. Nalobunjina bukhona lethi. Kodwa imfihlo kubeketela. Sivelile sithe uyatuma umfana indvo lehle. Ngenxa yokungabeketeli bese siyagoqwa lendvo lehle seyiba yilite lelite embi kwaNkulunkulu. Nimbona nje. Mayebona ugcoke kahle owaphiwa ngimlelo. Sokudestroyile lokupha lo mvuso wakho. Lendvo lenhle loyendile soyende njani? Wasitwa nini? Ahluphekile kude kubeketela. Kude wena njani? Size sifike sewakhipha emagama. Hawu bonke bangangenda ibani lengamsida kanje. Sesilahlile wena njani? Ngoba imvamisa vele lo muntu omsikile ngiyekela wendela phansi. NeLibhayibheli likasifihlele. Lithi tasisa sembusi kuphi? Sibendlu yakhe. Mina ngilona lomsida kakhulu ngakade kwendela phansi.
but uthi Jesu kuze sitothela dithelo letingitona sithi ngabekete sithi ngakwenda njani ubekete uyathinga ibuka impilo ya Jesu itolo ngekuthenza impilo ya Jesu yamatima yayikubeketela right through uNkulunkulu lo muntu uthathe isimo senyama kona lokho nje kwathi ngasaqinisele ete aphile kubantu labonako uyabona abapriest bangalelo sikhathi manje mina bayangimangalisa nami ngitamntona angasho njalo mfundisi kwangasetha bosethi inkulu kakhulu but ngilevele ngayicela uNkulunkulu ngalelila ngathi Nkosi mangifika ezulwini sengelanga lekwehlulela ngicela ubokwakhe entsapho ungibeke ngale kwalensapho bese ke sekabita mase ufike ethuba lami Nkosi ngicela uthumele ingelo singilanza angifuni nje kufa kuthi bani beke endala emhlabeni angifuni nje nekubona kuthi bani beke endala emhlabeni ngoba ngase ngihawuthi hawu uyolo mdala hawu beka nabo ndaka kuthiwa wena ke uyayibona le phela Gan Dikanze sengesogwe ngesonje sinkuteka lokhu bantu wabani but Jesu semhlabeni kwathi ngathi kunebantu basibani bapriest bayiphethe imibhalo bayifunzile badadishile bangene eklasini badadishisa bongqo bosongqo kodwa bayiphile ababona Jesu yabathi bona konke kodwa wabenza wathi true engihlule kuma sekufika kuJudas Iscariot Jesu bekambona konke nje inhliziyo yakhe nemizimba yakhe kodwa Jesu wabeketela amncela Judas Iscariot ashumayela ivangeli lephenduka ahamba naJudas Iscariot uma banikwa amandla okuphilisa abathuma thambani ngababili naJudas Iscariot naye wammatanisa nemuntu wamkhipha ayakhethiyo yakhe kuthi ngole kangakanani nekuthi uyakhabani ngoba sona siqali mani ngelenga ngiyithi sona siyakhula uqale ngekweba imali lapha esikhwameni wasuka lapho wabulala abantu wabulala nje wathekisa uJesu siyakhula sona kuthi nje umuntu akacala into endvo lenkulu uqale ngento lencane sona nesibukathi nebantu sithi sincane sigraduate sona umuntu asibhalwe emaHebheru kambe athi siyathandzela yakubona lo wembali lawo lokuthanza ukukhanzela endlini sekuyivalele endlini sabonakala ibonza hayi nokujuba ningale nyelanga ngathi yini yona le awuhlala tinyoka la ngalobu swati banga amen wabeketela Jesu wabeketela sembe kwabapriest labakhulu laba fake wabeketela why can't we thina na usibeketele umuntu ekangenti kahle ufuna kumkhawulisa manje yeyiwe qhubeka nokukhona qhubeka nokuphila impilo uyekele iphinzilisana nemuntu amen kuyabeketela ngefamily livangeli lebeketela uthakazele nomuntu thina wamine wakho umsebenzi ngosimvuleni esotsabona hayi kuthi amagama mina atamkhawulisa Njesu kuphela kakhawulisa umuntu ekoneni amen Njesu kuphela kanjani nokhawulisa umuntu hayi ukuthi umuntu udasufuna kumkhawulisa emali le demon lela kwelitagcumatela kuwe lela kuye litagcumatela kuwe sihlala sisho ukuthi umuntu makathethisa noma indvodza noma ngibani akuthethisa ubobinzi ngosifaka ini sifonya
Ngoba leminye uvula umlomo ledimoni ligcine yesekhothe thathana emadimoni wena ngiyakutshela. Ayaphothana emadimoni. Enda njani? Ayaphothana emadimoni. Ngoba mami seketha nalawo makhuluma. Mina lo umsita womfundisi usingisheshe ngishimbile ngithi shayi utheni ngihamba nyamalale emehlweni ami. Sanyamalale. Masacina yini ngicishe ngici. Kuze ngato njani? Ngato phendula. Amen. Amen. Ngato phendula. Ubheketela. Wabheketela Jesu ngithi laba priest bangaleso sikhathi bebabaningi. Bafundzisa, bamphikisa, abe akhuluma inhliziyo yaNkulunkulu. Esikhundleni bavumelana ngaselinye la uzothi uma nikholwa lo Mose wakhuluma ngami ngabe ngiyangikholwa. Ngoba Mose wena njani? Wakhuluma ngami. Kodwa no, bafundzele baphethe lo mthetho waMose. Baphethe amagama aMose onke bawathi ngengqondo. Base bayawarecite, bawagabe nasetifubeni tabo. Kodwa bebangayiphili lempilo lefuna uNkulunkulu. Jesu abafundzisa bebamphikisa. Isikhathi esiningi Jesu abaleka avele athi khwaqe bafuna ukumqhuba ngemanje. Amen. Amen. Bafuna indodana yaJosefa wona utele sikubona. Utele senda njani? Sikubona. Bahle bathi waphila. Wamphinga Maria. Beka sengashadi nala kunjani. Amen. Kodwa Jesu wabekete. Ashumayela livangeli. Lo munye amkhethile amethembile wamdisappointa. Wadisappointa kakhulu kamthanzile. Aqali ngawe manje disappointwa ngule kathanzile. Ngathi bulali. Jesu wadisappointa uJudas Iscariot atikhethele yena. Ambitile ngakubili Judas. Asabele endlela nguthanzile. Amen. Amen. Wena usabafuna uJudas bakho. Asandi njani? Angizabafuni. Kodwa yafuna ukungena ezulwini. Lo Jesu wenyusiwe nje besimcelebrate kubazalwane kulamalanga. Wenyusa wangena ezulwini. Yini imfihlo yakho eJesu ngabeketela? Uthi umfundisi ngoba udadishile kaBhayibheli waxwayela idinga. Uthi lapha etafuleni abantu asebageza itinyawo la Judas wagezwa. Uthi Jesu waqala ngayo besidla. Lo mtimba wakhe. Waqala ngabani? Sona bonisa lithanda siyamthanda mani. Ubeketela kusho ukuthi nje bonakalisa uthando. Ayikusho ukuthi phindisela noma ignorisho. Thina abazalwane sinenkinga mfundisi. Sinje sengamiyekela nangisamkhulisa nangisamnaka. Ngimthethelele bona uthi nje ngcono usize ngiyoba nokuthula ngide ngamnaka. Not with Jesus. Sitha sakhe wasithanza wasendela lokuhle. Jesu akazale nakalimela abazalwane sekakathi ngithi temene kuleli lamaviki laphelile
lithi livi ahlela wanele nje Judas ukudla lesidlo anathe lengadi wabe aphuma ngiside Jesu bekangasala athi nimbona nje soyomnikela akasala amhlebe ngisho nangalinilanga azange samhlebe la athi kahle ethi Judas webimali lapha esikhwamene leyayinikelwa kulabafati lebe babone sesikhuza nabo Maria lapha lesifunza ngawo lapha chapter 1 chapter 8 waLuka labafati la athi kahle akazange Jesu sekaka athi nimbona nje webimali yebandla noma weba lemali enginikelelwa yona athi ngihambise elivangeli ngibhadale ngayo mangigibe ngichuza la egali kulwandle laseGalile ngiyawushumayela elivangeli lapha ngesheya boBeret akazange chapter 8 la chapter 8 ngoy chapter 8 angena ngayo imithi nemitala angena ngayo idolobha nemadolobha chapter 8 verse 1 to 3 akazange Jesu ofuna ukufuza futhi emva kwesikhathi Jesu wahamba wazabula emadolobhana ashumayela levangeli emva kwesikhathi means 30 years at the age of 30 years ngembuso uyabona sebeyimshisa lento beka isizathu sonke Jesu sekukhutela abapriest labakhulu ebuncaneni bakhe wathi Lord wait until the time of God is come ubeketela kuyasithatha isikhathi ubeketela kuyasidla isikhathi semuntu ubeketela uyathi ubeketela kuyasithatha isikhathi semuntu nayo inkinga ngekubeketela lokwenza thina baba sesiyajala kufuna isikhathi uyihothi bathanda kwesikhathi wendane just until you're 30 years old ngiyabeketela bengikhuluma Jesus I'm God I created this heaven and earth I am God I know but wabeketela now lesikhathi kakhulu the right things akade khuluma into wrong ngoba beketela kufundisa nenkulumo Amen. kuthiwa emva kwesikhathi wenjani futhi emva kwesikhathi Jesu wahamba wazabula emadolobhana ngathi ke kuleli sizulu lithi ke wazabula abengena lithi lesizulu uma ungalifunza abengena imithi nemitanya ayi ngiyathanza ngisho njalo you know why mfundisi ngithanza ngoba noma ngabe uphuyile uhlala kandlungane ungasebenza uyaseyamanzi noma ngabe bathi kutawusa kumgcobile kuchekile Jesu mominvite uyangena ngibe ngithanza le verse lesizwe kwathi emva kwalokho wayehamba imizi nemizana ashumayela imizi nemizana noma abawuziphoya uhlala bathi lona tasimgcobile le ndlela ayiboni Jesu yangena fike chatha kakhethe imizana nokulithuli ngena ku noma ngabe uhlala uCastle ku-Triple Story swimming pools ngala kulenda ini emachopha la iphulukwena cha Jesu yangena kasho sekunengentela kakhulu ayi ngikungithanza wena njani Jesu uyangena lithi ke live qhubeka ufunze fasting ngoba angishumayeli lokho ngifuna ukwenza indzaba ibekethe kwathi emva kwalokho wayehamba imizi nemizana eshumayela ememezela ivangeli lombuso benaye abayishumi nambili bane bafunde
Livene ekhanda man. Jesu bekakhona Judas. Uhamba nje ula ikhwaphe. Hawu yaJesu ngibashilele lo muntu. Ngiyambeketele. Uyabona insana sosonke izizathu futhi thina nawe start wendala Jesu ngekumqosha. Into yokuqoshwa lena yeJesu. Jesu uthi no. Ngiyambeketele. Ndawo kanjani? Ngiyambeketele. Funza. Nabesifazane abathile abebakhulukiswe kubo omoya ababi nasezifeni uMaria obizwa ngokuthi uMagdala. Yes, Maria waseMagdala. Okwakuphume kuye amadimoni ayisikhombisa. Yes. noJohana umkakhuza Joanna Mrs. Khuza. induna kaHerode naSuzana nalabanye. Nabanye abaningi abebakhonza ngempahla yabo. Bebakhonda lisilele singisi nge-substance. The substance is the best. Most this is my substance, it's the best. Sinjo bukhohlokhohlo. Bebamkhonda bebaletha. Banikela. Not the best. Uyeba ke Judas. Phela iBhayibheli isishelile. Kusingaleli silanga nje Maria aleta tomgcoba ngemafutha. Hayi ukuthi bekafuna ukuthi ngabe le mali injanje. Bekafuna kuyeba. Jesu nithi mina lapha ngelanga lekugcina Jesu sekathi uyemncamlezwe lageza abafunzi abanika lesidlo athendani uthalani la ngemuva nisaleni sidla lesidlo ninathele lengadi ningikhumbule. Judas waphuma after sekasidlile aqale ngaye waphuma Jesu akazange athi la nimbona aphuma kathi acala lobugebengu bakhe. Ngisithela ukubeketela nalokuqinisela ukufundzisa nekuthini kumele ukhulume yini ngafane ngoba uma ulikhola khona kumele ukhulume khona kumele ungakhuluma ubinze nathi ufe nathi kuhle kwemfato weSiswati Jesus. ubinze nathi ufenda njani ufe nathi wafanayo uJesu lenza akazange athi nimbona nje Nitawubona phela tota nebantu bese batongibopha nemasotsha uthi angifika angicabuza akazange Jesu akwazi ukuthi utawenda lokho akazange wakhetha Jesu ukuba umthetho lomusha wakhetha kubafundisa kusendlela kumele baphile njani amen yini Jesu enejena ngoba ngiyakwathi ngibeketela kuthi angumhlambalati lo muntu. Sine sinenkinga yokuhlambalata. Ngosi ngisite. Ngosi ngente njani? Site mina. Sengilucalile uhambo. Lupela Ngikhuluma ngemuntu wekubeketela. Lemele sifunze kuye. Kuthi kubeketela kusho kuthini mbambamba. Uma utawulibala kukhala nje sibani uyangihlupha khohlwa uthi uyabeketela. Khohlwa. Ngibona nje bese. Bekaka. Yena sikhona. Uyinhloko emshweni. Forget ubeketela lo muntu wakudlala ngathi. Siko kubeketela. Mfundisi uyabona uyahlala manje lo nakuthi lasezivele department uchacha wakhe. Uyahlala le ntombazana naye beyiganela kanjalo bantwana baJuda. Begane umfana Juda Tamar.
verse 3 uyahlala verse 3 Juda watala aboPheresi kaZara, unina wabo bekunguThamari. Peresi watala unina wabo bekungubani bekungithamara. Tamara bazalwane akazange enze kuJuda, wenza kumntwana Juda the firstborn son. Emendveni wafa lo mfana, wasengena isiko lamaJuda kwathiwa lo mfati samlobola lona nekahambi, kufuna aqhubeka ahlale la ekhaya. Wasangikuthiwa utawungenwa ngubani ngumfana lo, ngoba ungenwa ngumuntu omncane ungenwa ngumuntu omdzala nayiSwati. Nekungenwa ngumuntu omdzala kunale ndvodza yakho lefile. Umngeni wakho nje akusilo lo mdzala, akusebangeni bakho labadzala kunendvodza yakho. Libangeni bakho ndlala abancane. Wasekela umfana wesibili sekumele angene ubani angene kuThamari. Kwamfana kuhlakaniphile ngoba kokufuna lelifa lalobhuti wakho eqala. Ungeniswa lani naweni lasatotala phela la ekhaya. Kwanze lesive sakaJuda. Anithi? Amen. Judah Semathi is one of the sons that Napunjana Taban. Jacob. Yes. Jacob. Yes. Also tell 12 sons, Jacob. Bamnike ke Tamara. Kuvume lo wenkanyamba lo. Ngishinkanyamba lo. Kuvume ini? Kuplana esithweni yabo. Kuthi yabona lo neke ngize ngilale naye. Kuza angathi utala. Ngoba mina ngifuna ukuthatha lonke lelifa letaba lami kumbe phela nemfatina ngimati. Taba nami nabantu bami yena nje angifuni ngoba uma sekunalo mfana uthatha lelifa lalo nakunja lalo yise lekafika. Bese mina kusengingenele ini kanti mina ngifuna imali. Ngoba lemhlabeni support money talks washo njalo bantu. Tamara wapinza wathi thwakazane sekakayina ngalinye ilanga aye kuJakobe athi ye noma aye kuJuda athi ye Juda lo mfulo umnikela kusakangene ekamero lufika flathela bhekele akazange wapinza wathi thu kwase kwafika isikhathi sakhe sekuhamba emhlabeni. Kwaze kwendeka kanjani? Ngithi mina lokubeketele nekakhuluma ngako Jesu akusiko lokwakho nekwami. Ngoba sina sami kube ngihamba ngihambe ngene bakithi. Yini babetala wamnika kuthi angena ngubani noma nakala ngibona nje mfana ngifuna ngisho. Hayi. Leka kwathi kombeketele Tamara wabenza wathi Juda abonile kusahamba uphelelwa ngumbantvana usho ukuthi inkinga kulolo msikazi unemfelo. Wasuka na Juda waplana wathi makoti hamba uye kimi. Lo mfana lo weqina ngoba bayatele 3 wabantwana phela Juda. Lo mfana nami weqina usesemncane asengimkhulise sikhathi sakhe sekuthatha umfathi sengefe ngithi mina ungenwa ngumuntu nangesiswati sakithi ungenwa ngomncane nangalesi Juda kunjalo ngoba ngathi ngifundisa ukuthi kwendiwa yini lamasiko emaJuda nemaswati ayafanana. Uyabona bathi sachamke embo vele baqinisile manje. Amen. Amen. Laba sisicabke embo baqinisile. Uthi ke Juda kulo makoti akhe hamba makoti uyekini uyomela ngakini umele lona setamkhulisa uthi ngiyakhula ngidakubika wahamba makoti inhlonipho wahlala ekhaya uhamba utoilet insini uzikile wahlala ekhaya ngala wakhula umntwana kwefika isikhathi sekuthathatha wasuka Juda uthathela umntwana kumfathi. Uhlelo yona njani linzima. Wabinza lo akazange athwale tithwa.
lesethembiso lowathembisa sona ke kube bengini ngabe ngenta njalo ngathi yebabetala lesethembiso ngibhekisa inhloko phasi dithi hushuka inyembeli sengihleli lapha nethi yebo no ayinza waze kwehla uNkulunkulu ezulwini wathi wena sengubonile ngithi tamine wonke umuntu lobeketela kunemvuzo lomkhulu nekubeketele bese uyabona uNkulunkulu uyakuvuza uvuza kubeketela uNkulunkulu kubeketela uNkulunkulu kwenela sibaba lo Tamara lona ahlela beketelele kubo kwehlala izulu lathi mbanami namuhla ngifuna ukuphumelela izinto ugqoke impahla tegqoka indvombi bese uyahamba yokuma lapha endleleni kuta wenza babetala wakho yawenza bani yawenza babetala wakho kanje-ke izulu liyamathi babetala kusiyathetha ngisathi indvombi tafuna ngena la kubo uba ucela sibambise babetala ingako leBhayibheli maselikhuluma ngentalelwane yaJesu libala bani umfati wecala lelimbala koMthamara lithi Juda watala Perez na Zara abatala kuba unina wabo lalabanye sikeva sibonina bobani ubatala kubani ubatala kuThamara. Why I mention Tamara na eBhayibhelini ingekuba ubeketele. Amen. Ngisithembele ukubeketela kusho kubinza. Etihluphele. Hayi lokupera lesimenda ukuthi. Hayi I would say, I'm complaining, no. I'm complaining. I'm complaining, no. Ngisithembe Tamara kazana sebabetala. Lo mfana wakho lo mnike yena. Yabo. Wabeketela wabenza. Wabenza. Ngisithele lunga lelakhuluma balivumela labaningi imfundisi basivela uqinisile ngani uhlala ekhaya wahlala umvuye bamfe ekhaya kwaba basewathesonke wahlala ekhaya bathi labanye usuhlaliswe yini sine labanye besingathi sivanyana hawu kanti akahlasa ngiloko Tamara. Sabe sekakacela umuntu. Asicela ethini? Asihlambalatane thini? Sibe sihleli khona konje. Akusiko ukubeketela kwezulu. Noma akusiko kwenda njani? Ubeketela kwezulu singothula ngofaka sifonyo nganquma ngathi ngiyawufaka sifonyo kuphi emlonyeni wami mase kulikhona uthandaza ngosibeka umlinzi emlonyeni uhlobo lobeketela sifunza la kulo Jesu kulaba benkolo laba hambi bendlela khona uNkulunkulu utayiveti indlela utophuma njani uhlupheke wena impilo yakho lusamehlo besikapha livivi asawuvele sengiyawufela la kuhluphekeni ngokufele kuhluphekeni zaka fele kuhluphekeni Tamara amen zana
Amen. Amen. Wasitwa yini? Wacinisela. Job. Wethukwa unemfelwa nyumbanzini waqinisela. Wenda njani? Waqinisela. Hallelujah. Seluqalile Uhambo lwami oluqondisayo